Haj, dragi moji, dosta dugo me nije bilo na YouTube kanalu, pa međutim, eto tako, postoji neki određeni razlog zašto je to tako. Prije nego što krenem uopće bilo daljnju priču i temu koju danas želim uopće obraditi, drago mi je prvo da ste svi skupa sa mnom. Moje ime je Branka Kamenečki-Orlić. Kao što znate, neki znaju, neki ne znaju, vlasnica sam Joyful Life centra koji se bavi obiteljskim odnosima, roditeljstvom, djecom i tako dalje, ali i svim drugim problemima koje život nosi sa sobom. Između ostaloga još uvijek radim u školi kao učiteljica. Broj godina, bolje da ih i ne kažem, ali nema veze, dakle punih 37 godina, eto tako družim se sa djecom, roditeljima i smatram da imam dovoljno iskustva da mogu pričati o svim ostalim stvarima koje su vezane uz obitelj, odrastanje i dječicu. No međutim, ovo je vezano, ova današnja tema je donekle vezana za djecu i općenito, no međutim vezana je za jednu ključnu temu koja se zove, odnosno ključnu, riječ koja se zove uvjerenja. Dakle, ta uvjerenja su nešto što nas može pokositi, može nas koštati onako finog dijela i hodanja krivim nekim putevima. Jedno od velikih uvjerenja je, koje su nam usadili na sve moguće i nemoguće načine, je oprostiti. Da. Oprostiti je prekrasna riječ, oprostiti da, ali su nas na krivi način usmjeravali kako oprostiti. Da, oprostiti sebi, zbog sebe i zato što si ti to nešto napravio, a ne zbog toga što su rekli susjedi ili svi ostali stvari. No međutim, ono što ću sada reći možda će nekime izgledati grubo, a to je oprostiti da, ali kada nam ponovo zakucaju na vrata, nemojte im otvoriti. Da, zašto im nemojte otvoriti? Sad ću vam u kratkim crtama pokušati objasniti. Opraštamo zato što te treba oprostiti, opraštamo zato sa željom da se vratimo, pogotovo ako se odnosi na neke prekinute veze ili sve ostale stvari. Dakle, i kroz medije, i u obitelji, i općenito učili su nas da je oprost jedna od divnih i krasnih riječi. Da, je, oprost je prekrasna stvar, no međutim, pitanje na koji način, kako i zašto. Što se događa ako ne oprostim? Tko će me kazniti? Zašto će me kazniti? Zašto ću ja? Hoću li ja moći s tim živjeti ili neću moći živjeti? Da li trebam prihvatiti činjenicu da zato što me neko povrijedio pa se jako ponizno došao do mene, pa bi ja sad odjedanput trebala biti jako sretna i odjedanput reći ok, nemoj brinuti, oprostila sam ti. Da, oproštaji najčešće tako izgledaju iz razloga toga što se bojimo ostati bez nekih ljudi, jer kao mi smo socijalna bića, pa kako ćemo sad mi bez frendova, pa nam se oni srcedrapateljni filmovi dalje nude, on je meni oprostio, ja sam njemu oprostila, on mene nije povrijedio i tako dalje. Nekada su ti oproštaji u svoje melodrami, znaju biti jako glamurozni, no međutim to se skupa izgleda ponekad. No međutim, vratimo se mi ipak u našu realnost i zaboravimo prekrasne filmove koji su divni i krasni za gledati u trenucima kad se želimo opustiti. U mojoj realnosti, a mogu jedno pričati o njoj, opraštanje u mom životu donijelo je gomilu izazova, problema, kako god hoćete. Dopuštala sam osobama, da bi bila prihvaćena, dopuštala sam osobama da opet postanu sastavni dio mog života. Opet sam im dopuštala neograničene ulete i naravno sama sebi nanosila besprekornu tugu i bol. Boli tegobe bile su i psihičke i emocionalne narave i na kraju su u jednom segmentu bile i fizičke, što baš i nije nešto najsjajnije, jer moje tijelo je opako reagiralo na šutnju, na kolebanja, je li to ok, je li to nije ok, što će reći susjedi, je li to ja smijem, je li to ja ne smijem i tako dalje. U tom periodu nitko me nije opustio,
da oprostiti ne znači osobama koje su me povrijedile, kada ponovo pokucaju na moja vrata, da ih ja opet širom otvorim, da svoje srce ponovo iznesem na dlanu, da im dajem da ga gaze i sve ostalo. Da bude najbolja varijanta u tom periodu, ja sam vrata svog srca, uma, tijela i svega ostaloga otvarala, ali doslovce bez razmišljanja i ponovo najšire što sam ih mogla otvoriti. Jer uvjeravale su me da je tako najbolje, da je to ok i da ja tu definitivno dokazujem svoju veličinu. Veličinu? Koju veličinu? Dokazujem da sam bolja od drugih. Dokazujem da me se neće osuđivati, prosuđivati. Dokazujem da neću biti sama, da i dalje ostaju ljudi uz mene. U tom periodu sam usvajala mišljenje da oprostiti znači tim osobama biti ponovo u kontaktu, ponovo ispijati kave, da nije lijepo, da je čovječno, da nije lijepo zalupiti vrata, da u prirodi čovjeka to nije baš tako i tako dalje. I naprosto ja sam ih otvarala. Ono što je najbolnija istina i s kojom sam se mučila svim godinama rada na sebi i je bila da u tim trenucima, vjerujte mi, sama sebi sam bila definitivno najveći neprijatelj. Teško mi se danas sjetiti koliko puta mi se desilo da se nađem u društvu osobe koje su me povrijedile, ali da bude najbolja varijanta i dalje su nastavljale to činjenicama, ja sam očito imala nekakve ružičaste naočale. I dalje sam se smijala, i dalje sam ispijala kavu i odjedanput a kroz glavu mi se šetala misao, hej Branka, halo, zašto ti razgovaraš s osobom, odnosno s osobama koje su te naljutile, koje su te povrijedile, zašto im podilaziš, koji je razlog toga? Da, svjesno ili nesvjesno ili vjerujem više naučeno, zaboravila sam na njihove povrede i na svoju ljutnju. Ovaj puta ne pričamo o svim svojim romantičnim vezama, tu je bilo još gora varijanta. Tu sam opraštala i prevare, i izdaje, i ponižavanja, i nepoštovanje, i tako dalje. I onda kad su došli onako skrušeno, eto, moja empatičnost je reagirala tako da sam ih ponovo puštala u svoj život. Zašto vam ovo sve pričam? Zato što u tim trenucima, vjerujte mi, jedina osoba koja je bila najveći neprijatelj meni, bila sam sama ja. Onda slijedi jedna prekrasna kutijica koja se zove educiranje. Čitanje knjiga, slušanje nekih drugih ljudi i ono što je najvažnije i što sam stvarno osjećala, ali zaboravljala i potiskivala i trpala po tepiha, to su bile moje emocije koje su vrištale, ali doslovce, vjerujte mi, vrištale. Edukacija mene sa mnom i mene na meni ima već dugi niz godina. I dalje opraštam. I unatoč svemu tome. No, poanta cijele priče je da opraštam sebi zbog sebe, a ne zbog njih. No, međutim, danas sam, eto tako, malo mudrija. Ima ona rečenica, jučer sam željela mijenjati cijeli svijet, danas sam mudra pa mijenjam sama sebe. I dalje te osobe znaju pokucati na moje vrata, no međutim, ja im ta vrata ne otvaram. Ovo ne pričam o onim nekakvim malim sitnim glupovim svađicama koje se znaju dogoditi između frendova, pa sad eto tako imamo nekakav loš dan, nešto nije kako treba i sve ostalo. Došlo do nekakvih nesporazuma, nismo baš dobro posložili. To je za mene sukob mišljenja i razmišljanja, to nije nekakva povreda, to nije nešto, mada se u tim trenucima ne osjećam baš nešto najsjajnije, ali to je to. Osobe kojima ne otvaram više svoja vrata su osobe koje su me toliko povrijedile, koje su me godinama povrijeđivale, koje su mi nanosile bol, koje su uništavale moje samopouzdanje, izigrale moje povjerenje i srce i da, jesam i tim osobama sam opraštala, no sada znam da su te osobe za mene bile otrovne.
postoji ona rečenica i postoji ona prekrasna knjiga i otrovnih roditelja. Nemojte se ljutiti svi koji se možda sad nađete povrijeđeni, ali definitivno ja sam imala jako veliki problem i sa oprostom svojim roditeljima, odnosno više mami nego tati. Da, oni sad više nisu sa mnom. Ja sam im oprostila, ali vjerujte mi, oprostila sam i zbog sebe. Svađala sam se i jedno vrijeme sa Neil Donald Walshom kad mi je rekao, odnosno kad je napisao da sam samo odabrala svoje roditelje. Da, danas sam im oprostila zbog sebe, zahvalna sam im jer da nisu bili takvi, ja ziherica ne bi sjedila danas ovdje i ne bi radila posao koji radim i ne bi bila to što jesam. Pokušala sam razmisliti da družići se sa tim nekim osobama koje mi nisu ok je isto tako kao i sa hranom na koju sam alergična ili koju eventualno ne volim jesti. I znam da ju ne volim jesti, a ponovo ju kao pokušavam isprobavati. Ako me danas pitate, vjerujte mi, tu hranu sigurno ne uzimam, niti te prijatelje više, niti te ljude ne želim ovako. Ovo sve skupa nije nikakvo okrivljavanje. Dakle, ne krivim apsolutno nikoga, čak niti ovaj puta ne krivim niti sama sebe. To je bio dio mog odrastanja, dio mog učenja i dio mojih lekcija. Oproštaj nije nešto što se može dogoditi preko noći i nemojte misliti da možete ovako u roku keks oprostiti. Oproštanje je jedan od procesa koji je tako, trebamo proći i za to treba vrijeme. Pogotovo kad se recimo radi u nekakvim partnerskim odnosima, oni su najčešće najteži i tu se prolije onako oceani suza i svih ostalih stvari, preispitujemo se, pa onda krećemo na samo spoznavanje je li to ok, nije ok, ili pa onda je tam put more, kava, što sam sa sobom, što sa nekim ljudima koji su ti onako interesantni. O neprospavanim noćima bolje da ne pričam. I zašto? U tim trenucima pitam se što mi je tada nedostajalo. Nedostajalo mi je socijalni moment, da li sam ja ok, da li ću ostati sama ako pali sam na svijetu. Oproštaj je bio proces u kojem sam ja trebala vratiti samo svoje resurse koje sam negdje pogubila, koje sam tražila u tim ljudima i mislila sam da mi ih oni mogu dati, no međutim ne, resurse sam morala pronalaziti sama. U trenutku kad se danas sjetim svega toga, to prostruji sreća kod mene, jednostavno titram cijela. I svjesna sam da sam ja stvarno svjesni kreator svog života i da u život privlačim ljude koji su mi i podrška i razumijevanje i u trenucima ako dođem do sukoba nekog mišljenja, onda to nisu nekakva podbadanja, nekakva vrijeđanja i sve osobe i te osobe kad uđu u moj život unose mir, a to je nešto što je od neprocjenjive važnosti. No, da bi stigla do tog mira, vjerujte mi, propješačila sam brda, doline, rijeke, planine, kako god hoćete. Da, opraštanje je i danas sastavni dio mog života. No, međutim, ja ne opraštam tim osobama, ali ne znam jesu one svjesne ili nisu svjesne svoje pogreške. Ponovo ponavljam, opraštam sama sebi. Teško je prihvatiti spoznaju da opraštamo kako bi živjeli u miru. Oprostila sam i gospodinu koji me najviše povrijedio. Dva gospodina su me jako povrijedila, jednom i drugom sam oprostila u onom trenutku kad sam spoznala da su se naši putevi razišli i da naši životi više nemaju što zajedno raditi. Oprostila sam i svim onim prijateljicama, svim onim kojim su mi, eto tako, pokušali nešto pomoći, pa su mi, eto tako, više odmogli ili nisu odmogli i tako dalje. Oprostila sam i svim svojim najbližima, to sam već bila rekla, i roditeljima, i svom sinu, i svim svojim rođacima, svoje obitelji i tako dalje. Dopuštam da te osobe svašta mogu pričati o meni i to je njihovo pravo, ali u principu ne znam da li su svjesni da više pričaju o sebi nego o meni.
Možda danas bi nekome djelovalo da sam negostoljubiva osoba, jer jednostavno je to tako. Rijetko kada otvaram vrata svog stana i rijetki su ljudi koji mogu u moj stan ući. Iz jednog osnovnog razloga, jer sam odlučila prestati biti kanta za smeće. I prestala sam biti netko ko će svoj ruksak problema istrest kod mene, tu ga ostaviti i nestat i reći ok, ja sam sve riješio, a ti se Branka gomba s tim kako god hoćeš. Da, opraštam zbog sebe, no sve i dalje promatram onako puno otvorenijih oči i bez ružičastih naočala. Sve suradnje gdje su drugi pošteni prema meni, dalje sam otvorena. No međutim, sve strelice, ljubomore, laži, ubode ega, sve prevare, izdaje i povrede, stop. Kada dođu takve osobe, njima stvarno ne otvaram ne svoja vrata stana, nego vrata svoga srca. Ne pristajem, uopće ne pristajem, ni straha, ali ne pristajem ni želje da budem prihvaćena, jer jednostavno, eto tako, vremenom naučiš i živjeti sam sa sobom. Počela sam voljeti sebe, počela sam intenzivnije raditi na sebi i opraštam, no međutim, kada pokucaju na vrata, vjerujte mi, ne otvaram ih, čuvam svoj mir. Taj mir vam sada velikodušno ostavljam veliki zagrljaj do nekih novih susreta.